Church, let the church arise. Hantay lang ang ba't i-action tayo, madaydayon niya ako. Okay, kita antay man, dito ikakabsat. I read, di rabi, di agsapa, di biyag ni Amazia. Nga ni Amazia may sa isuna na inusar iti Diyos to lead the people in Israel. Nga, dito niya nga leader, like 29 years, ngayon turayan na nagkikita tao iti Diyos. But then, dito yung tao, nagtulog kini ako ang haan nga wholehearted. Apa nagtulog half-half. Mabalin na yung mag-obey ka nga nagbudwat ang pusong. We said, people of God, mabalin nagtulog ka nga haan nga wholehearted. Ngam ni Apo Diyos, nga makikita yung puso, He can search the heart if it is true or not. Pwedeng mag-obey ka na walang total obedience. Pakita lang ang obedience. So, nandiyan. So, hindi nga basbasak dati kung na Lord, anya dagiti makalapod ay apay nga itibiyag dagiti naman itibiyag ni nga tattao as follower of yours. Ano dagiti pagrigriganan mi nga agtulugin ka? Ano dagiti banbanan nga pagrigriganan mi anya nga tadaytoy anya ti makagapo. Apay nga ni Amazia, daytoy ni-review na nga isuna. Daytoy nga tao nagtulog nga paiso inlit na dagiti tattao bat haan nga wholehearted. Anya nga ta dagiti makagapo. Luapay nga awan dagiti total obedience nga kaya mo makitaan iti puso mi nga tattao. I ask the Lord forgive us. I-check mo ti puso mi. Pakitanong sa katabi kumusta ang puso mo. How is the condition of your heart before the Lord? Niapo Diyos nabnabnuan, God is full of grace. Niapo nabnabnuan iti parabol na kada tayo. His grace is sufficient for us. Kada ito nga grace, ito nga parabol. Ngayon paraman iti apo kada tayo may so experiencean tayo iti ito nga daba. How do we respond? Dito yung grace ni Apo, nga maramramanan tayo, inumapadpadasan tayo. So, nandiyan, iti kaya ko i-share. So, dito iti text tayo, na nakot ko lang nandiyan ni part iti 2 Chronicles diyan. Dito man iti text 2 tayo. Let us open our Bible in Romans chapter 12, verse 1, hingga 92. Kaya ito mabasahan ko na, therefore, I urge you, brothers and sisters, manunag iti brothers dito, yung ating ima, yung brother, manunag iti lalaki dito, lalaki po. Ay, bakit? Apay ang alalangan ni Japet. Sino ka? Yan, mga lalaki. Yan, dito yung men, handa nga yung atong tiima na, sino kayo? Anya kayo? Lalaki. Brad, pakipabaji siya ima yun. Yan. Therefore, I urge you, brothers and sisters, manunag iti babae dito. Taas ang kamay, mga babae. Ano niya kalalangan ng lahat ni gender na? Bakit? Anong nangyari? Yan, babae. So, tika sa una dito, surat niya po sulpo, yan, address na dito, kadagiti lalaki ng babae nga agsulsulpiki ni Apo Diyos. So, una na, therefore, I urge you, haritan kayo, haritan kayo lalaki ng babae, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ayan, verse 2. Kuna na. So this is a proper worship. Dito iti umiso ang panagdaydayaw. Di panangidato mo iti biyag mo, kas dato na si bibiyag. And in verse 2, kuna na. Do not confirm. Rama nagpukadalifon tayo pagi, phone. Verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Okay? So, itinet mo yung bundaway, mabasa tayo nito, maamuan tayo, through by reading the Word of God, kunak nila Sunday, we can understand, maawatan tayo din sa uwi ni Apo, maintindihan natin ang salita ng Diyos kapag ito ay binabasa natin.
You will never understand the Word of God if you will not read it. No saan mo nga basahan, saan mo pulos na maawatan. So, tisusi ti pag nakaawat, what? Basahan. Ayan. So, iti basahan tayo ito makita tayo ngayon, mabasa tayo, that yung grace ni Apo, ngayon na kadagiti iswam amin nga tattao. Nga by His grace, ngayon kag mabalin tayo nga umasinod kini Apo nga agdaydayaw kinkuana. Iso nga ito'y parabor ni Apo, dis dakkel iti sakop na. Nagdakkel iti pribilegyo tayo, na tayo nga agbibiyag tata, kapo iti parabor ti Diyos. It is by the grace of God we are living. Amen. Agyaman tayo, ta saan tayo nga nayanak, initsimpo ni Noah. Baka nung nayanak tayo, initsimpo ni Noah, may sa tayo, isi nga taga-upos. Nung magyaman tayo, nayanak tayo, itiday ito nga tiyempo. At lahat tayo, isi grace. We are living by the grace of God, under the grace of God. So, itiday ito yung gundaway, dahil to'y, di parabor iti Apo nga mapadpadasan tayo. Di grace ni Lord na mapadpadasan tayo. Kasano tayo nga agrispan. Taapay nga tanga, a lot of messages, good messages, powerful messages nga mga tayo. But still, nung minsan marikrigatan tayo, what's the reason? Nya iso nga may palagip, itireto yung mundaway kahit kung aliknahan tayo di grace niya po. Kahit kung aliknahan tayo di ayat iti Apo. I would encourage everyone as we sing this song, Amazing Grace. Keyboard lang. Please come in, play the keyboard. Amazing Grace. Let us feel that you love the Apo. Apay itong marigaan. Mabalin nga, iba sa atin nahihirapan. Daduma ka na tayo, marikrigatan tayo nga maiangat. Madaduma ka na tayo, marikrigatan tayo to participate of what God wants us to do. Mabalin nga marikrigatan tayo dito yung apasal. But when we think about the goodness of God, when you think about the grace of God, it will fuel our hearts. Just grace that's all my heart to free. In grace my fears relieve. How graciously the grace of thee, I first believed. Start sa number one. Amazing grace. Hallelujah. Feel the presence of God. How sweet the sound. Oh, by the grace of God. Oh, yes. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Glorify your name. Oh, by the grace of God, kabuti parabor mo ako, Diyos. Oh, maraydayaw ka. By the grace of God, kabulang iti parabor iti Apo nga makapagdaydayaw tayo kinkuana. Kabulang iti parabor iti Apo nga makaasidad tayo kinkuana. Kabulang iti parabor ni Apo Diyos. Ada kada tayo iti maya-maya. And iti dito yung kundaway, how do we respond to God's great mercy on us? Kasano tayo masubadan?
Although iti Apo sana nga ibagbaga kasukatan niyo di grace kayo ko kada kayo. Handa tayo masinsiran ni Apo Diyos kaputa grace ka. Favor from the Lord. Handa ka manmandaran si ka nga dapat bayagan di inaramid kukin ka. Nung daytoy kusa maramidan tayo as anak iti Apo nga insala ka na babaen iti paabon. Brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. And do not conform to the pattern of this world. Apay na kuna ni Apostle Paul, han kayo nga makianaw mong itianyaman nga gawain ng makamundo. Daytoy gamin iti mangtrap kada tayo. Isi panagtultuloy tayo to participate of what God wants us to do. This can trap us. Daytoy iti mangsino kada tayo. When we participate of what the world is doing. Yung kunana ba be transformed, mabalbaliwan ko ba ti panagpanpanunod yun. But be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. When we have a renewed mind, when we have a renewed heart, that yung abanan, makita tayo di pagayatan iti Apo. Ma-enjoy mo, maaramidan na di will ni Lord. Iti biyag mo. If you know, nga kitaan daytoy, nga ba nagitibiyag mo? How to respond to God's great mercy on us? Number 1, move out from the life of flesh. Move out from the life of flesh. Pumanaw ka, isibiyag na nainlasagan. Anya nagiti na inilasagan, nga mabalin, nga mangdadahol, iji na espirituan nga biyag mo. Dagitoy na flesh desires. Isulat in number 1 nga manghintal, iji panag-stepping up mo. It is the number 1 banat that can hinder you to see great things na insagana iti Apo para ka. Move out from the life of flesh. Anya iti salitaan, anya dito yung flesh. Iti Romans chapter 8 verse 5 kunana, those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. So apay nga kuna ni Apostle Paul, nga saan kayo nga magkianamong gapungat, dagitoy da nga banbanan, dagitoy flesh desires. Dagitoy dagiti mang poison, iti healthy nga panagpanpanon tayo. What are these? Anya dagitoy da nga flesh desires. Nga kunana the flesh have their mind set on what the flesh desires. Anya ti desire dagitoy bagit tayo. Although adamot adagiti flesh desire tayo dagay na pisikalan nga tarigagay. Kung adamot dagay na pisikalan nga tarigagay, that will help us to become healthy. Iti physical na bagit tayo. Nung ti ibagpagan niya Apostle Paul nga flesh desire ditoy, dagiti banbanag that can destroy you, that can ruin your relationship in God. Iti verse 6, kunana, the mind governed by the flesh is death. The mind governed by the flesh is death. No, the flesh tayo. No, the pampanunod na may papanamin na di kayat ibagin tayo. It will lead us to death. Iturong na ipapatay. The death na ipapatay, it is not about physical death, but it is spiritual death. Imagine, iti may isa nga namati nga, awanan iti time na, iti na espiritual na banat gaputa. Dahil kayat na, dahil panunod na, dahil mind na, isutimang paandar, dahil kayat nga aramilan ti bagi. Inkinot daytang subside. Dahil eagerness iti may isa nga namati nga agsabi kini Apo. The flesh desires. The mind governed by the flesh is death. Inkinot daytang ikatuna dahil appetite mo to pray. It will remove your appetite to pray.
kuna naman put to death. Anya may darog ti aramidon tayo. Anya dagiti flesh desires aya. Nga magpunay dagiti namati nga nabaybayad kat saan maminsan dagiti gamin aramid ti lubong. Satan will always use worldly things to trap the believers in the Lord. Laglagipon tayo dito Iti aglawlaw tayo, ginagamit yan ng kaaway para sirain ng ating relationship sa Panginoon. So, anya di ko na di Apostle Paul dito, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Anya nagiti, agda dito earthly, dagay na inubungan na banbanat. Dito sexual immorality. Dito nga banat, dito nga flesh desire. Natarigagay iti bagi. Sexual immorality. Dagiti awan ka ni Kristo. Dagiti nga governed by their minds. Dagiti mamdadaan. Haan nga proper. By impurity, kinarugit. Last, dagiti tartarigagay nga saan ka mayanatok iti pagayatan ti Apo. Today, very dangerous that ilubong kayo na tayo. So I encourage you parents to keep on praying for your children. Uray lumabasit na kita. Very open the social media data. Handay amo naman maturog da. Handay amo naman yan ibuy-buyaan da. Ang daming kalasuan. Young people, uray no. Ako magpagamada kada kayo, but I tell you, bantayan nyo the Jade. Biyagyo kas namati kiniapo. Sexual immorality. Flesh desire. Sumaro na iti matnag, iti panagserbi. Nagbayad, ako iti punpuntiryan, ti kabuso, dahil nga nabilag iti panagserbi da. Sumadunat, hangkay nga, dunat depend. Nga wow, okay naman ako, nag-devotion naman ako, lahat na I participated naman. But you need to take care. I want you. And last, dagiti tarigagay. Evil desires. In Greek, dagay na saan na nasaya at natartarigagay. Which is idolatry. Bantayan nyo ti biyagyo. Uray dagiti Kristiyan nga namati bantayan nyo amangan. Panangod ko, during our breakthrough, iti reward iti nga question. Adakan mo iti phone-to-phone sexual intercourse. Very dangerous iti social media. Young people, guard your heart. Uray na tayo, amin tayo. Amen, bantayan tayo, tibibiyag tayo. So, di ko na dito put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires in greed, which is idolatry. So dagiti mang poison, kaya't ni Satanas nga ibabain da ka. Kaya't ni Satanas nga dadaan ti image mo nga anak ti Apo. Laglagipon tayo, unang tilasan ni, we are the children of God. And the devil wants to destroy your image. Kunang to ni Satanas, kastoy mo na ito ang church mo na ito kastoy. So kailangan na ipapatid tayo ti agkarararan. Redayo ni Apo, dahil saan kayo nga liwliwayan ko nga. Maintain your personal devotion with the Lord. Don't be tempted. Whatever it is, desire in the flesh. Make your life holy before the Lord. I want you. You are a special child of God. Haan ka mabasta-basta. Magamta ka ba mo? Haan ka mabasta-basta. May preserve ko nga itibiyagyo. Young people, singles, may preserve ko nga itibiyagyo para iti right man and right woman itibiyagyo. Hangkay nga makiayayam dito ilubog. Dito magkami, nanutumot lang dito ngala, dito mang mangyari dito ilubog. Hantsawan na ka ti classmate mo, nuawan ti boyfriend mo, nuawan ti girlfriend mo. Dahil dyan nga flesh desires, it will lead you to ruin your future. Iso nga mabantayan ko nga. So, yan, number 1 ko na move out from the life of flesh. Doon kang tarigagayan, di may sa mabanag that will protect you. Paday dayo, pinagantiryos may kadwa. I have only 2 points. Move into the life of righteousness. Agpug ka, agbiag ka, ijay biag ti kinala.
pinalintag. Panaydayaw itinagan ti Diyos. Verse 2, do not conform, hangka ka mag-participate, iti anyaman na aramid na dito nga lubong, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect. The perfect nga will niya po Diyos itibiyag tayo, kat agbyag tayo iti pagayatan na. Agbyag tayo iti will ni Lord. Amen. Agbyag tayo iti pagayatan iti ako. So, isi, panang-improve tayo. Isipiyag tayo kas pinalintag iti ako. Maulit-ulit tayo. Many times I mentioned. Yeah. Maulit-ulit tayo. Let us maintain and let us protect our lives as agbibiyag tayo. Gaputi paramo iti ako. Handay ka kung kanan nga, mabalin ang mistake at tatasak to. Umay kiniapo magpakawan. Gaputa, He is full of grace. Intentional. Dadjay, Lucas J. Panunod. So let us improve. Di panagbiag tayo mas pinalintag ni Apo. How? By kanayon mapabaro kumatipan panunod tayo. Let us allow the Lord to renew our mind every day. Babaan di panag-devotion tayo. Di panag-devotion tayo. No devotion ko na tayo, it is not just activity, but it is a heart dedicated unto God. Total devotion. Hanga di agjournal ka, agkararag ka. Di dedicated ka, di may sangabanan. Wholehearted devotion. That siya iti mapabaro, iti panpanunod tayo. Your personal worship kini Apo Diyos. Are you growing in your relationship with God? Nagpro-progress ba ang iyong devotion sa Panginoon? Becoming healthy ba na life mo kani Apo Diyos? Dedicated, committed, nakakommit, nagserve kini Apo Diyos. Dahito iti pagbiyagan tayo, live in the righteousness, agbiag tayo iti kinalintag, agbiag tayo iti nalintag, apan agbiag tayo, dahito iti will ni Lord. Iti aramidan tayo as believer, whatever we do, anyaman ti aramidan tayo, let us do it according to the will of God. Amen. Let us not do dagiti anyaman na bambanag na according to our will. If according to our will, here comes awan ti pagbanaga. Yagturong ka iti spiritual death. But whatever we do, iso nga dito'y ba naghandla nga pastor, handla nga leader, but all of us, businessman ka man, anyaman ti trabaho, aramidam amin nga adda, ijay panunod mo nga, I will do this, iti will ni Apo, ijay pagayatan ni Apo, iso nga in-encourage na itong ganmay sa, ijay workplace yo, ang trabaho kayo, according ijay will ni Lord, amen. Ang trabaho kayo nga nasayahan, di nasayahan na panagtrabaho kat may ayaw iti Diyos. Maraydayaw tinagalan. Proverbs chapter 21 verse 21, kunana, whoever pursues righteousness and unfailing love will find life. Why we pursue to live in righteousness? Apay na saan tayo nga, agbyagatan dito'y lumong, let us just enjoy our life here on earth. Let us just enjoy our friends. Let us just enjoy our family. Nyakot din ayan. But then the word of the Lord says, whoever pursues righteousness, ibig sabihin, piliyon ti al-aramidom. Whoever pursues righteousness and unfailing love will find life. Masarakan tayo itibiyag. When we pursue, no ituloy tayo, nga agbyag ijay kinalintag, it is very hard to live in righteousness. Apay, di kalaglaban mo ijay bagin. Kahit mo dajay, kahit ko mapadasan dajay, kahit ko ma-experiensyahan dajay, that is the will of our ijay flesh. Kahit nakapadasan, curious akyat ito, kahit ko man nakuan na ito. But then, kakabsat, isuti, biyag tayo kakabsat dito'y lubong. Nga naman ni kini Apo, to live in righteousness.
Anya dito, righteousness. Yan, may badbado dito, may badbado. Binaduan na tayo, hindi kinalintag. Niya po, marilayaw ti Diyos. Maintain it. Kung alam mo, hindi mo ikabubuti, huwag mo nang galawin. Mabalin nga, how to know that it is not the will of God. Iso nga, ada na always nga, intact na relationship mo kini Apo. Tanuitikas na the Spirit of the Lord will direct you to do what is right before Him. Whoever pursues righteousness, who wants to live. At atid ka pa nagbiyan. Amen. Let us pursue. Nung kita may hangko mo dito yan, anya dito, let us ask the Lord to help us. So dito yung mga kalaban tayo dito ibagbagi tayo, dito tarigala ito ibagi tayo. Iti pa nag-arami tayo, iti pa nag-bear tayo, iti biyan na kinalintag. Kaputa, ada tayo kailangan ito ilubog. We are still in this world. Kuna niya po sulpol, kalkalaban, ibagi. Siga nga, niya pati ibagam. Kalkalaban, mo pati ibagim. Come up ang bati ibagim. Lumambong nga ay, hangawin ni Lord ito, i-resist it. Amen. I-resist mo dito. Isuti ko na whoever pursues righteousness and unfailing love will find life. Righteousness in honor. So dito yung Romans chapter 8 verse 9. Kung na you, however, are not in the realm of the flesh. Wow, ito na tayo. Dito na tayo dapat. Han tayo nga bibiyag under the realm of the flesh. Gapu iti parabol ni Apo Dios. We are living under the grace of God. We are living but are in the realm of the Spirit. Idagdalan na tayo. Igag-guide na tayo to Espiritu ti Apo. This is when we allow Him to lead us. When we allow Him to guide us. If indeed the Spirit of God lives in you, pagkatakabay mo, the Spirit of Diyos adakin ka. Praise God. So the Spirit of the Apo adakin ka. That means, tama yung salita ni Apostle Paul, that we are the ambassador of Christ. Kapag nandito sa atin, kapag meron yung Espiritu ng Diyos sa atin, we are the ambassador of Christ. We are the representative of God here on earth. So na representative ka ni Apo Diyos, makita kin ka dyan panagbiag, ana Diyosan. Makita na dyan, godly lifestyle, itibiyag mo. Because the Spirit of God lives in us. The Espiritu ti Diyos at bibiyagin ka at tatawagin ka, kaya iba ka sa mga kaibigan mo. Ibang-iba ka talaga sa mga kaibigan mo. If the Spirit of God is in you, you are a special person. You are a different person. Saan ka na basta-basta kadaydayon di ako? You are the ambassador. You are the representative of God. Wherever you are. Sa dinuman ti papanam, sumako na di last Sunday, sa dinuman ti ayan mo. Ang takdal ka kas na mati, aglawag ka. Ipakita mo na mati ka mo ngay duldulin. Tahan nga kababain, di agbaling nga silaw. Amen. Hinahangaan yan. Glory to God. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. No awan, ichitao, no awan kanya na the Espiritu ti Dios. He is not belong to Christ. He is not part of the body of Christ. We belong to the family of God. Amen. We belong to the family of God. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Dito di pagbibiyagan tayo. Isunga na ito'y itibanat ang masapang nga inaalagaan sa ating buhay. Alagaan mo ang buhay mo bilang isang mananampalataya kay Kristo. Ba't di pa nang alaga mi sibiyan mo, itas na pinga, ay, wanang. Ako kaya nga makilapong idzay, kung ko na idzay.
Alagaan na tabiyag mo na spiritual life mo. Be a light. Shine. Aglawag ka. Ipakita. So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. This is the benefits. Ito ti benepisyo. When we move out from the flesh desire, ito nung panahon tayo na dyan na ilasagan ang klase ti panagbiag. Di na ilasagan ang klase ti panagbiag. Di ka na yung pampanunuto na may paikin ko na. Di ka na yung pampanunuto na dyan pagrakayan na. Di ka na yung pampanunuto na isuna. But, when we move into the life, ijibiyag na nalintag, di ka na yung pampanunutan tayo, di pa kaisalahan na tinaduma. Di pa nakatransform na tinaduma. Di pa nakailangaw na tinaduma. Those who live in righteousness, they will pursue to live in righteousness and they will pursue to become the light in this dark world. So that is the duty of the believer. So, nagbiyak tayo, kaya iti ako, if we live according to the will of God, we will not gratify the desires of the flesh. Han tayo nga pabigyan na si tarigagay, iti bagi tayo. Nga pabigyan tayo, aramidan tayo si will ni Lord, iti biyag tayo, maraylayo ti ako. For the flesh has desires against the spirit. Dito magignahan tayo niya. There are a lot of times, si biyag tayo, the Christian walk tayo, kontraon jay desire iti flesh, jay desire iti espiritu ti Apo. So what to do? How to solve that? Kailangan manalo at manalo ang anak ng Diyos. For the flesh has desires against the spirit, and the spirit against the flesh. Galatians 5:17. These are opposed to each other, so that you may not do what you want. So di trabaho, ti Espiritu ti Apo, kontra na di tarigagay, ti bagi tayo. Let us allow it. Amen. That is His work. Di trabaho, ti Espiritu ti Apo, kada tayo. Isuro na ngayon na dapat na di ti aramidan tayo. Yeah. So praise the Lord. Let us continue to seek the will of God. Ijibiyag tayo. 1 Peter chapter 1, this is my conclusion verse. 1 Peter chapter 1, verse 13 to 14. Kunana. Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. Pengan tayo araramidan na ito. Apay talatas continue to pursue righteousness. Meron tayong inaabangan. Ada abangan tayo, kakabsa. It's the coming of the Lord Jesus Christ. And the Lord Jesus Christ will come to those who are ready. The Lord Jesus Christ will come to those who live in righteousness. Umay ni Apo Jesus para kadigiti nagbiag ito'y pagayatan iti Diyos. So it is the will of God for us to live according to the will of God, using our lives in the service of the King. Usalan tayo, biyag tayo para iti pakaigloriaan iti Apo. Amen. Yung buhay mo hindi yan para sa iyo. God made you righteous to become an instrument to others. That is the true act of worship. Nabiyag tayo buhay na tayo. Hindi na tayo patay. Nabiyag tayo by the grace of God. Agbibiyag tayo ti parabola. Hindi tayo patay. Buhay tayo spiritually. And this world needs us. Dahil nga lumo, masapong dada tayo. Church, gising. Gumising tayo sa katotohanan. Kada ito ibiyag tayo, pausar tayo. Kasan mga pausar tayo, kada ibiyag tayo. Let us contribute. Iti panagprogreso, iti body of Christ. And then the will ni Lord, may salamat po man ang kita tao nga awan pa'y kay Kristo. Hanga bumababa na ni Jesus Christ at lumayan ka pa nagtuktok ka nagitiruruangan. We are the ambassadors na po kakabsat. We are the representative of the Lord Jesus Christ. And that is
one way of responding kay grace ni Apo kada tayo. Nga ko na maayo, grabe ang sakripisyo ni Apo itibiyag ko. He saved me, He cleanses me, He forgave me. Pinakawanda, dinalusan ti Apo itibiyag ko. Pinalbaliwan na itibiyag ko. Katanyamot na tayo ti aramidang tapo itigas takot. Padayawak mo ti Apo Diyos itibiyag ko. That is to become a light bearer, a torch bearer, taga-awit iti pagsilawan. Could never ka agbalin nga taga-awit iti pagsilawan if you are still living is your flesh desires. Nagito'y na nagiti hindrances no apay nga saan tayo may pausang tibiyag tayo kiniapo. Nagito'y na nagiti makalagod no apay nga marigligatan tayo to participate in the kingdom of God. And yan di ko na iti Hebrew chapter 12 verse 1 pag-flash yung mga dazay. Hebrew chapter 12 verse 1. Let us throw off everything that hinders. Let us run with perseverance. Ipapati tayo, kakabsat. Amo yun, it is may isang kabanag, nagrigat nga panpanunutan, no saan nagaputi parabot ti Apo awanan hantay nga makabook forward. Kaya ko na dito, therefore since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, ang daming witnesses, ang daming mga tao na tinitingnan tayo mga believers. Kitkitaan na tibiyag tayo, kung kas ano nga tao, mabaling akong punada, kas ano ang kaimot na tao, ang church. Dagi dyan na, mapanday dyan church, siyang mot nga tao. They are waiting pala ang mag-invite sa kanila. Ganto makita na yung tibiyag di may sa kanamati nga saan nga nasaya, di lifestyle na. Ya, dagita-dagiti witnesses, isuda mo lang timang kita, isuda mo lang timang probe. No siya sinuka. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders. Iwagsak tayo ti anyaman na makalagpan. Let us throw off everything that hinders in the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance. Saan ka makataray na naigagarot ka iti basol? Saan ka makamove? Hanggang nga maka-step forward. No, ada ti basol nga nakaigarutan. Ti basol, mabalin nga inside of you, ang makita. Yung kunanan ni Ditoy, throw off everything. Huwag sa iyo. Move on. Move out from that flesh desires. And begin to live in the righteousness of God. Irugim nga agbyag di kinalintan. Tapoy di kasta nawaya ka. Nga aramidin di pagayatan ni Apo Dios. So, the sin that so easily entangles, let us run with perseverance the race marked out for us. This is our act of worship. To serve God with all our hearts. To honor Him. To participate in His will ni Lord. Tumakdan tayo gusto dadzay. Pumanay dadzay na magpalagip kada tayo.
Jesus. Set them free in Jesus' mighty name. Oh, glory in the name of Jesus. Glorify them. Glorify your name, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, seek the face of the Lord. Oh, immerse us with your presence, oh God. Immerse us with your presence. Glorify your name. Hallelujah. Glorify your holy name, Jesus. I surrender all. I surrender all. Yes, Lord. Blessed Savior. Blessed Savior, thank you. Blessed Savior, thank you for your eyes. Oh, Rabashiniya, Rabakamas. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Let us continue to feel the presence of God. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Jesus. We submit our lives. Submitting our will, submitting our mind, submitting everything unto God. We allow Him to rule over our lives. Hallelujah. Glory, glory, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus. Hallelujah. Wonderful Jesus. Oh, Jesus. Let's continue to worship the Lord our God in spirit and truth. Oh, Shikiyara Baba Kata. Shikiyara Baba Baba Sukura Basha. Let your will be done in us. You still The Lord wants to speak to us. Kahit na tayo encourage sa tiapo, hindi yung damay. Let's pray for the word karap sa kararang tayo mensahe. Hallelujah.
wants us na agawin ka-refreshed and empowered. The genuine empowerment that comes from the Lord on high. Glory. Let us be sensitive to the leading of the Holy Spirit. Jesus. This prayer na kapsanan. May dalanak to call on Pastor June and wife to please come in front. We want to minister kanya. Hallelujah. Let us pray, church. Church, let us extend our hands. Kalagay ng asawa. You are called to make a difference in the place that we saw that they are making. Because of those circumstances around you, distraction in my life. But right now, be renewed in the name of Jesus, in the name of Jesus. Refill them with the power of the Holy Spirit, I pray, in the name of Jesus. Oh, in the mighty name of Jesus. You are chosen by God. God chose you. In the name of Jesus. Come on, church. Pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Fill this couple, Lord God, with the power of your Holy Spirit. I pray in the name of Jesus. 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 I speak your power. I speak your words upon their lives in the mighty name of Jesus. They will go back, transformed and empowered by the Holy Spirit. Oh, in the name of Jesus, your anointing will continue to manifest in their lives. Your purpose will prevail in the mighty name of Jesus. Oh God, oh God, oh God, fill them in the name of Jesus. Fill them, fill this couple, fill this couple, fill this couple right now in the mighty name of Jesus. Spiritual gifts will be restored in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Oh Lord God, you still need them, oh God. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. I pray for a renewed mind. I pray for a renewed heart. A burning heart's desire. A burning heart's desire, I pray. Oh God, in the name of Jesus. Oh, awan ti makalakbod ka na kwalay pagayatang ka na. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I speak fruitfulness in your ministry. The time you go back, fruitfulness will come upon you. Oh, in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Oh, thank you, Jesus. I pray, restore them, protect them from any works of the devil. Give them heavenly wisdom. Heavenly wisdom, oh God, ipahay mo kadakwana. A wisdom that no one can destroy. Oh God, in the name of Jesus, I speak the wisdom. Like the wisdom of Solomon be upon them. Lord, that they will continue to do your will here now.
destroy their desire, Lord.